Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat kong lo rahmat meng Allah, alhamdulillah di pelni dan dia telah hutam kakek di dalam majlis hadis-hadis mengkitab Taisirul Alam Syarhu Umdatul Ahkam. Dan dia dapat meng hadis-hadis Umdatul Ahkam kong syarah di dalam kitab Taisirul Alam. Hadis dinam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a wali muslimin ulahunna bit-turab. Hau riwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya mang Abu Hurairah radhiyallahu anhu sepek-pek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apin lai saunan nyo hau menyum nyo hau leh atau menyum di dalam pada-pada hai hagang mengphong heu maka buai nyo gawai pada-padanan tecuh bang. Dan riwayat semgap Imam Muslim awalnya hong lau. Dan yang gai walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagha al-kalbu fil ina'i fawsiluhu sab'a wa'affiruhu ats-tsaminata bit-turabi. Riwayat oleh Imam Muslim. Maknanya tan semgapnya yakni semgap Imam Muslim riwayatkan di dalam hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu sepek-pek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan hau bersabda hapin lai saunan nyo hau menyum di dalam pada-pada yakni pada-pada cek maka phong heu gawat nyo tecuh bang dan di depannya dan dia sah wa hong halau. Hadirin kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat, makna umum dan dia tipel kong saunan meng binatang-binatang kong kejah dan nyupa lolo plak-plak dan go syarak hau pada bergau pada kong nyo hau leh atau nyo hau menyum di dalam pada-padanan dan dia tecuh bang. Awal mengyaunan leh hong lau untuk cuy hatai mengnan yakni gau leh hong lau tisab lo na cuy nan dia nambang tekek maka nyau cheng hati saat kong sempurna meng najis dan mudarat. Dan yang ngai phang ulama mata khilaaf kau di dalam genggau ni nan dia lo masalah mendeng mengyau nan dia adakah gaya tecuh bang dan leh hong lau nan nyau nan chiu wajib atau hau wajib belum ong kong karang kitab ni gala nan gam long nyau ke yo hakik kong cebai hakik kong sahih kong mata menjadi di dalam hadis ni nan kong nyau cebai ya nan gai hau menjadi mengpu khilaf kau ke yo khilaf kau tong pi nan hau dalal kong nhập ai thì ngộ nhau còn nhiều nên sahih còn nhiều nên cho bài nên ơi nên kết long hấu bom dây mong gừng nhau ở hui nhau ta tìa thế như nên gai mà nương mong phải đa con gần sọ mong hadis con tìa hộp con mà ta lô đi bây giờ ní nên giờ thì xa nhau cụ bật gạo pa này gì sao giờ nên là gì sao nó nhau khang về về cái do nhau nên phật cái giá sepek-pek oleh yang nan je nyaunan najis walaupun ti mata dong pak nyaunan yang Islam senam najis dan yang nan ngapu baca bai akan hital mai nan je insyaallah. Tito sepek-pek nyau sao nan nyau le menyum di dalam pada-pada cak nan ya nan gai nyok bang yakni ya le pada-pada nan cak makanan bang kerana nak leh bang makanan maka najis ya kau dapdanan dan
chương này chia sẻ cái con lập bè nên con lập bè mà cái nan con nhậu bưng luôn nên cứ chương này gì sự gai thì có lao và chấp gheo cái con sao hầu mà nhôm tao bưng ta làm nhiều vậy này đập đa con chạy tao mà cái nan nên nhiều hầu mà nhôm bằng nên hong nhập đa ta la nhiều le tao nhậu bưng mà cái nan thì ta làm nhiều nên nhớ giao và chấp gheo ta chụp bằng tan di pa nhau nên giờ và chấp đang halau nên hạ bằng tan ta là pe xem nên giờ spi hong tisa vậy này tisa nên le hong lâu on to cho tai mong nên tan mà ta giờ nhau nên thì tập bán con mà ta trai là pa nhau ta làm gì vậy gai nên tan đi hậu trong thì cả ó nên giờ tao thì ngọ lâu tao tao hello na thì ngọ mà ca do cả mến hôi trong thì cả ó mà ca gần gao hồng nhau tao pon o là bị này nên hồng hello nến mà ca thì hôi sa vậy này cần ta mượn lâu nào sa là bị con là jis tao là bị con nhiều lẻ nến cứ đường nên hôi sa do gao nên giờ bà sọc thế như nên gai thì là mưa sẽ vẽ nhau kệ con bài hạt chay giao cao hông hà lộ nên hậu công nhau nên cư nhau nên giao hà lộ gài mà nó nhúc đập đa con gạ từ mưa nó gạo đập đa kệ con tiệp đa thì ta làm phụ gạo đập đa vào cả số bâu con gần gạo đập đa nên cứ ai chùm nuôi lộ nên giờ ní ai phải đà nhấu hậu phải đà lộ o có hậu gai cái do sẽ vẽ mặc xuất nhau nên thì hậu cân hà lộ o hậu cân lại dạo tập đà lộ nên ó tập mặc xuất nhau nên dễ hạt chay gai ta hạt cháy nên nha mự sợ bâu tao mự kệ gai nếu xâm an nên có nhiều hầu gai gai tá nhiều ai chùm nuôi hầu nên nhá do cầm tay thì ta làm mà sao Imam Ahmad dan như nên gai hasa câu hasa bộ phận nuôi thì ta làm madhab Imam Shafi'i tetapi masyhur di dalam madhab Imam Shafi'i nên giá do cầm nọt ta lậu mình vậy ní dạ tập đà lậu đà kệ cái nên hầu truyền thế như nên gai thì nam nhau nên nhớ con việc về xem việc về Syariat Islam từ cái do nhau nên mềm Allah con nhiều Phật chắc còn Phật thao thế như nên gai gần con patal mẹ pa umat nên cái Nabi Muhammad con thì hầu mà giờ hong hawa nafsu tetapi kan khan apa umat nên dia hakik con Allah Subhanahu wa taala petron wahai mapakat tuyriya Jibril alaihi salam rồi nay nên ngay ulama con hầu sao chiêu hầu thao mừng gần gao alim di dalam agama Islam nên dia phong cách menương tala nên dia hầu lệ nhau nên chia bậc ca con chia ibadat mà nó gần đa trụ bán cứ nhau nên chia ibadat tự giao nga walaupun thì hậu thao hay cái mặt nhau tetapi tipe con samai truyền lươn nên dây gần hậu phần nơi gần hậu sao chiếu gặp bao lệ pa sao nên mà ta mero con Phật krutna rồi nhau nên cái ngạ gai một to ra Phật kháng với nhau nên cái nên giờ ghéo môn cứ hậu chạy ghéo dạ tay ghéo hăng lâu cái nhau lâu nó nhiều mà ta chết con co con công chặt mero bacteria atau cái virus mang apa nyonan. Dan kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat yanan agama tegai nan ya cik agama kong ahca agama kong sempurna mata bawa serai mata menjai nan ya di dalam gal-gal peka kong nyonan memang Allah kong chia pau biceng tegai tung pika biceng atau makhluk kong nyo Phật chắc Phật thao cái kong ta lập xem xung gặp tegai harap lek tegai tung pika betul hom nafaat meng majelis tegai ni nên gai hulan bacab hang wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.